epizodi emisije Šta ja imam od toga govorimo o borbi protiv organizovanog kriminala. Posetili smo Italiju, zemlju u kojoj je ta borba najžešća, pogotovo od pre oko 2 decenije kada su država i dobar deo društva odlučili da mafija neće i ne sme da bude jedan od prepoznatljivih brendova zemlje. Italijani su još 70. godina prošlog veka počeli da javno govore o tome kakav problem njihovo društvo ima s organizovanim kriminalom. 1964. godine osnovana je prva parlamentarna antimafijska komisija, čiji je zadatak u početku bio skroman, da ispita fenomen mafije. Već sledeće godine komisija je objavila definiciju mafije, koja je u Italiji i dalje važeća, a koja kaže da mafija nije običan problem kriminala, već opasna društvena pojava. Kriminalni deo te slike je samo završnica tragedije. Mafija, kako smo je tokom godina definisali, još od te 1977. godine, jeste pitanje liderstva. Lideri mafije ne prihvataju demokratske ustanove zemlje i društva, parlament, sudove, ustav i zakone. Oni hoće da vode zemlju i to tako što će zaštititi svoje političke i ekonomske interese. Oni su alternativno rukovodstvo zemlje, pored poštenih političkih lidera koji naravno postoje. Nažalost, kao i u svakom društvu, u Italiji postoji manjina ljudi u političkom, privrednom i društvenom životu zemlje koja ne prihvata ustavni ugovor o demokratiji. Oni odbijaju debatu i sučeljavanje, građansku raspravu. Umesto nje uvode nasilje, imaju sopstvene armije koje vidimo na televiziji. Ali pre nego što upotrebe te armije, pre nego što se late pušaka i pištolja, oni pokušavaju da ubede druge ljude i to metodama zastrašivanja. Plaše ljude nasiljem, ali ih ubeđuju i novcem, korupcijom. Ako odbijete da budete zastrašeni ili kupljeni, bit ćete ubijeni. Ako pokušate da ih onemogućite da preuzmu vođenje zemlje i domognu se novca, onda dolazi vreme da upotrebe armiju i eliminišu prepreku. Ako mafiju definišemo tako kako je opisana u parlamentarnom izveštaju, onda ćemo shvatiti da je ona političko, ekonomsko i društveno pitanje, to jest problem. Definicija je uneta u pravilnike svih antimafijskih institucija u zemlji. Kada je reč o definiciji organizovanog kriminala, ona postoji u našem pravilniku. Organizovani kriminal je društveni fenomen. To su udruženje, strukture ljudi koji čine muškarci i žene, sredstva, bogatstvo, oružje i odnosi sa spoljnim svetom. Tu mislim na institucionalne, političke i ekonomsko-preduzetničke odnose. Mafija je taj tip organizacije. Takav oblik udruživanja je opisan u našem pravilniku kao udruženje koje se koristi snažnim zastrašivanjem i tesnom povezanošću svojih članova, omertom, zakonom ćutanja, da bi se vršila krivična dela i nelegalno sticalo bogatstvo, da bi se uslovljavale političke i ekonomske aktivnosti u zemlji. To nije samo italijanski fenomen, on postoji i u mnogim drugim zemljama, kao što je više puta rečeno u Evropskom parlamentu. To je fenomen koji se odnosi i na vašu zemlju i gotovo sve zemlje u Evropskoj uniji i van nje. Protiv tog fenomena treba da se borimo zajedničkim snagama. Ta borba je veoma duga, zato što je to borba dobra protiv zla, koja možda nikada neće prestati, ali zemlja ima i pravo i obavezu da spreči da se organizovani kriminal infiltrira u institucije i da upravlja životima građana. Jer u mnogim slučajevima upravo to se dešava. U mnogim regionima Italije imamo dugogodišnje takvo iskustvo. Na primjer, u Napolju, Camorra, napolitanska mafija, preuzima na sebe ulogu države u mnogim slučajevima, utičući na život građana. Država mora da povrati svoj uticaj i mora da oduzme prostor organizovanom kriminalu. S vremenom parlamentarna komisija je predložila i prve zakone o mafiji. Oni su govorili samo o sicilijanskoj mafiji i samo o njenom vojnom krilu. Do 1983. godine mafijašima se u Italiji nije moglo suditi samo zato što su članovi mafijaških organizacija, već samo ako im se dokaže neko konkretno krivično delo. Prelomni trenutak u borbi protiv mafije u Italiji dogodio se početkom 90. godina. Grupa hrabrih pojedinaca iz državnih tužilaštava počela je ozbiljno da ugrožava organizovane grupe u Kalabriji, Napolju i na Siciliji. Njihova izgubljena bitka i tragičan kraj označili su početak rata protiv mafije. Na osnovu novog zakona iz 83. grupa hrabrih tužilaca i sudija krenula je u samostalnu borbu protiv Cosa Nostre. Prvi među njima bio je sudija Giovanni Falcone. I sam sa Sicilije i dobar poznavalac lokalnih prilika sa saradnikom Paolom Borsellinijem i ostatkom tima sakupio je dokaze i pripremio optužnice protiv 300 istaknutih predstavnika sicilijanskih mafijaških porodica.
I Falcone i Borsellino ubijeni su 1992. godine u spektakularnim napadima eksplozivom. Mafijaška porodica Corleone tada je napustila mafijaški kodeks da ne napada tužioce, sudije i policajce i da se trudi da ne stradaju oni koji nisu meta napada. Time nisu zaustavili akcije države, već i iz današnje perspektive počinili istorijsku grešku. U mnogim gradovima građani su izašli na demonstracije i poručili političarima ili mi ili Cosa Nostra. Pod njihovim pritiskom optužnice koje su pripremili Falcone i Borsellino ugledale su svetlo dana i rezultirale hapšenjima i suđenjima stotinama mafijaša. Osnovane su ili ojačane antimafijske institucije, prvo parlamentarna komisija koja se sastoji od 50 poslanika iz oba doma parlamenta i iz svih parlamentarnih stranaka proporcionalno broju mesta u parlamentu. La Commissione parlamentare antimafia ha un ruolo particolare nel sistema. Parlamentarna komisija za borbu protiv mafije ima specifičnu ulogu zato što je to komisija koja je potekla iz parlamenta, ali ima i jedan deo sudskih ovlašćenja. To znači da može da sprovodi istragu, može da kontroliše kako funkcioniše zakon i da objašnjava parlamentu da postoji neophodnost za izmenama zakona. Komisija se i dublje bavi temama koje se odnose na borbu protiv mafije. Komisija se tokom poslednjih godina bavila time da li su u dosadašnjim istragama zaista odgovarali pravi krivci kako ne bi došlo do zastarevanja zločina. Poslednjih godina bavili smo se više pitanjima kao što su upravljanje konfiskovanom imovinom, nekim specijalnim problemima u određenim područjima. Komisija ima političke nadležnosti u sklopu parlamenta da usvaja zakone, a ne da ih predlaže jer to čini Senat. Komisija ima i istražna ovlašćenja, ne sva koja ima tužilaštvo. Ne može da hapsi ili da sprovodi saslušanja, ali može da prikuplja dokaze i da razgovara sa osobama na koje se istraga odnosi. È una commissione che esiste in Italia già da diversi decenni. Reč je o komisiji koja postoji u Italiji već nekoliko decenija i ima veoma važan zadatak. To je da prati situaciju bez obzira da li je reč o organizovanom kriminalu u Italiji ili u inostranstvu, a koji ima korene u Italiji. Uloga komisije je pre svega da sugeriše parlamentu i eventualno vladi neophodne izmene zakonodavstva kojim bi mogla da se uspostavi kontrola nad prisustvom mafije u Italiji. Jasno je da se mafije tokom vremena menjaju, prilagođavaju se vremenu, čak uspevaju da koriste procese internacionalizacije i globalizacije kako bi svoju kriminalnu moć povećali. Neophodno je da se i zakonodavstvo kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou prilagodi delovanju mafije. Zadatak Komisije za borbu protiv mafije jeste da shvati kakvi su procesi kriminalnih pojava na nacionalnom i međunarodnom nivou i da sa druge strane predloži zakonodavcima odgovarajuća sredstva kako da se uz pomoć moderne normative suprotstavi organizovanom kriminalu. Jedan od najvažnijih zakona u tom smeru bio je da se mafija udari gde je najviše boli, da joj se oduzmu nelegalno stečena sredstva zbog kojih i postoji. La storia del sequestro dei beni confiscati in Italia comincia proprio in questa commissione. Priča o konfiskovanju imovine započeta je upravo u ovoj komisiji, jer Pio La Torre, član ove komisije, je upravo ovde, u ovim prostorijama i hodnicima zajedno sa jednim sudijom koji je tada bio poslanik, a kasnije ga je takođe ubila mafija, elaborirao predlog zakona protiv mafije, kojim se mafija podvodi pod kriminal u Italiji. Taj zakon poslaće član 416 bis. Još 1982. U tom zakonu je La Torre predložio kao jezgro borbe protiv mafije oduzimanje imovine. 1996. godine učinjen je korak napred. Osim angažovanja na oduzimanju imovine mafijašima, zakonom koji je inicirala Libera sakupljanjem potpisa, parlament je odlučio da ta imovina treba da bude iskorišćena u društvu i stavljena na raspolaganje građanima. Zanimljivo je da je pokretač zakona, koja je konačno napisala i u parlament poslala parlamentarna komisija, u stvari bila nevladina organizacija koju su osnovali jedan sveštenik, Don Luigi Ciotti, koji je i dalje vodi, i sin člana parlamentarne komisije Pia La Torrea, Franco La Torre. Libera, one of the first action, the day after of the establishment. Prva aktivnost Libere sa kojom smo počeli dan po osnivanju bila je sakupljanje potpisa na peticiji za građanski zakon koji propisuje da će se novac oduzet od mafije koristiti u društveno korisne svrhe. Do tada je konfiskovani novac išao u budžet i od njega su građene kasarne za vojsku i škole, što nije loše, ali smo našim zakonom zatvorili krug. Ono što je uzeto od društvene zajednice
vraća se društvenoj zajednici. Prave se centri za zlostavljene žene, osobe sa invaliditetom. Sve je to predložila Libera, a usvojio parlament. Prvi cilj Libere je da se sačuvaju uspomene na ljude koji su dali živote u borbi protiv mafije, kao i da se zbrinu njihove porodice. Ipak, najzapaženija aktivnost je pomoć pojedincima i institucijama koje bi želele da u društveno korisne svrhe upotrebe sredstva oduzeta od mafije. U javnosti postoji zabluda o tome čime se mi bavimo, jer ljudi misle da mi upravljamo imovinom koja je oduzeta od mafije. To nije tačno. Jedina konfiskovana imovina kojom mi upravljamo je zgrada u kojoj je sedište naše organizacije. Mi u stvari samo podržavamo, pomažemo ljudima koji imaju ideju kako da upotrebe oduzeta sredstva i hoće da apliciraju kod nadležnih državnih organa da im se ona dodeli ili iznajmi. Dakle, ako grupa građana hoće neku mafijašku nekretninu da pretvori u dom kulture ili parče zemlje za poljoprivrednu zadrugu, mi ćemo im pomoći da podnesu prijavu državi i posle da je pametno koriste. A ne moraju ni to da nam povere kad jednom dobiju imovinu na korišćenje, ne moraju više ništa da imaju sa nama. U stvari, veoma mali broj njih sarađuje sa nama nakon što dobiju imovinu. Bave se svojim poslom, a mi radimo dalje. Pomažemo drugim ljudima da to isto urade. Pomenuta zgrada u kojoj se nalazi Libera je u centru Rima i dok nije konfiskovana, mafijaši su u njoj držali elitni bordel u kome su probrane prostitutke radile za visoku klijentelu, najčešće iz obližnjih zgrada vlade i parlamenta. Libera je danas asocijacija nevladinih organizacija od Pijemonta do Sicilije. Ima ih 1600. Uz njihovu pomoć nastalo je 500 privrednih i društvenih subjekata. Jedna grupa zemljoradničkih zadruga je napravila brend prehrambenih proizvoda koji se zove Libera Terra. Prave testenine, pelat, vina. Mi smo im pomogli tako što smo uticali na lance supermarketa da pristanu da prodaju njihovu robu, ali opet naglašavam, oni su samostalne zadruge. Mi od njih ne uzimamo novac, niti imamo njihove akcije. Mi im samo pomažemo svojim političkim delovanjem i ugledom, jer pomoć im je potrebna. Znate, nije lako obrađivati zemlju koja je oduzeta mafiji. Na samom vrhu piramide borbe protiv mafije u Italiji se nalazi Nacionalna antimafijska direkcija sa vrlo specifičnim ovlašćenjima koordinacije rada tužilaštva, policije, karabinjera i svih ostalih institucija koje se bore protiv organizovanog kriminala. Njen direktor naziva se glavnim antimafijskim tužiocem Italije. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Nacionalna direkcija za borbu protiv mafije i terorizma je pravosudna kancelarija, koja je u sklopu kancelarije javnog tužilaštva, čiji je zadatak da inicira i koordinira istrage protiv mafijaških i terorističkih organizacija. Kancelarija postoji zahvaljujući Giovanniju Falconeu, koji nažalost nije doživeo njeno osnivanje jer ga je ubila mafija. Kancelarija postoji već 23 godine. Oduvek se bavila borbom protiv mafijaških organizacija postupajući kao koordinator aktivnosti državnog tužioca. Samo u izuzetnim slučajevima kancelarija direkcije može direktno da sprovodi istragu, angažujući svoje sudije za pojedine istrage koje sprovodi državni tužilac. Od početka ove godine direkcija je dobila i dodatnu nadležnost koja se odnosi na istrage protiv terorizma. Zasnovana je na filozofiji Giovannija Falconea, koja je i rodila ideju o nacionalnoj direkciji. Protiv organizovanog kriminala država mora da odgovori podjednakom ili još boljom organizacijom organa koji treba da se suprotstave kriminalu. Zadatak ove kancelarije jeste da obezbedi da se koordinacijom i organizacijom obezbedi kompletnost i blagovremenost istraga protiv mafije i protiv terorizma. Direkcija ne dobija naredbe ni od koga, zato što je kao i sve pravosudne kancelarije autonomna i nezavisna od bilo kakve vlasti. Ona upravlja policijom, kako njenim centralnim organima, tako i različitim njenim snagama. Koordinira njihovim aktivnostima i daje neophodne direktive kako bi akcija protiv mafije bila pravovremena i što efikasnija. Kancelarija raspolaže tim snagama za one aktivnosti koje se direktno odnose na mafiju i terorizam. Autonomija i nezavisnost direkcije ne znači da ona ne polaže račune o akcijama koje sprovodi i rezultatima koje postiže i da ne sarađuje sa drugim institucijama. Naprotiv, kroz konsultacije sa parlamentom i parlamentarnom komisijom za borbu protiv mafije, sa drugim sličnim institucijama, stvaraju se strategije i definišu pretnje. Najčešće se kao pretnja pominje sposobnost mafije da se obnovi, transformiše i prilagodi novonastalnim uslovima.
Le mafie hanno saputo approfittare dei processi di internazionalizzazione. Mafije su naučile kako da profitiraju od procesa internacionalizacije. Nažalost, sve su sposobnije da iskoriste procese internacionalizacije i globalizacije, ukidanja granica, kako bi na taj način njihove kriminalne aktivnosti bile još profitabilnije. Ako su mafije sposobne da profitiraju od internacionalizacije i borci protiv mafije moraju da se tome prilagode i da sarađuju na međunarodnom nivou i to na više frontova. Na nivou organa reda, na nivou pravosudnih organa, ali i na nivou civilnog društva. Na nivou medija i sredstava informisanja takođe može da se odigra važna uloga. Ne zaboravimo ni zakonodavni nivo i zakoni moraju da prevaziđu nacionalne granice. Neophodno je da na svim nivoima svi učesnici u tom procesu mogu da odigraju odlučujuću ulogu protiv organizovanog kriminala i neophodno je da se to učini i na međunarodnom nivou. Kada je reč o istražnim organima, o snagama reda, policiji, pravosuđu i tužilaštvu, svi moraju da imaju ingerencije da deluju na nadnacionalnom nivou. Aktuelni zakon govori i o svemu drugom, o političkoj mafiji, ekonomskoj mafiji, mafiji u socijalnom sistemu. Traži i od parlamenta i od komisije da se pozabave pitanjima koja su u potpunosti različita od onih kojima se bavilo na početku. Shvatilo se da borba protiv mafije ne može biti samo borba protiv oružanog krila mafije. Mafije su se u potpunosti promenile u međuvremenu. Borba protiv mafije mora da se pozabavi i time kako se mafiji suprotstaviti na ekonomskom i političkom planu. Od pomoći u borbi protiv mafije je i to što je Italija u poslednjih nekoliko godina intenzivirala borbu protiv korupcije, usvojila setove antikorupcijskih zakona i osnovala Agenciju za borbu protiv korupcije. Se mi permette di concludere con un pensiero sintetico. Dozvolite mi da zaključim. Po mom mišljenju, istinska snaga mafijaških organizacija je van njih. Ona leži u onoj sivoj zoni ovog civilnog društva, politike, profesionalnih organizacija i preduzetnika koji se služe kriminalnim organizacijama kao svojom uslužnom delatnošću, da bi ugovarali poslove, sklapali ugovor uz pomoć korupcije, prali prljav novac. Na primjer, borba protiv korupcije u našoj zemlji je razgraničena od borbe protiv mafije, koja se ozbiljno sprovodi. Borba protiv korupcije u ovoj zemlji do sada nije shvatana ozbiljno, a ta borba upravo je osnovana da bi se suprotstavilo mafiji. Jer mafijaške organizacije, kao što su i neke skorašnje istrage pokazale, upravo se koriste korupcijom u saradnji sa mafijaškim zastrašivanjem. Videli smo brojne istrage koje su obuhvatale lokalne institucije, ali i političke zvaničnike na nacionalnom nivou i velike i važne privrednike. Još jedan problem je sposobnost mafije da se regeneriše, da umesto uhapšenih članova regrutuje nove. Mafija je najvitalnija u regijama u kojima je najveće siromaštvo, pa je zato trenutno najveći problem sa mafijom u Italiji, u Napulju, gde tamošnja mafija, La Camorra, koristi razočarenje i bezizlaznost mladih, među kojima je nezaposlenost i do 50%. Noi facciamo molto bene la lotta ai mafiosi militari sul territorio. Dobro se borimo protiv oružane mafije u celoj zemlji, ali ne uspevamo da sprovedemo programe koji bi sprečili novu regrutaciju. U Napolju smo pohvatali bosove komore, ali su ubrzo isplivali na površinu drugi kriminalci koji nisu imali drugog izbora. Pobili su mnogo ljudi. Paradoksalno je da su ta ubistva rezultat činjenice da su najveći bosovi komore u zatvoru. Na površinu izlaze novi mafijaški bosovi i pokušavaju da se izbore za svoj deo vlasti, pokušavaju da eliminišu konkurenciju. Treba shvatiti da na nekoj teritoriji država treba da bude prisutnija, ne samo kroz organe reda, već i kroz druge osobe koje su važne u borbi protiv mafije, učitelje, socijalne radnike, koji će sprečiti da mafija u ugroženim područjima regrutuje nove članove za svoje kriminalne aktivnosti. Jedno od najvećih iskušenja u borbi protiv organizovanog kriminala sa kojim je suočena Italija jeste sposobnost mafije da se dobro poveže i organizuje na međunarodnom planu. Pred sobom imamo veliki izazov koji se ne odnosi samo na našu zemlju, nego na cijelu Evropu. Ne samo na Evropsku uniju, nego i na ceo evropski kontinent. To je izazov transnacionalnog organizovanog kriminala. Najvažnije oružje u borbi protiv tog izazova jeste međunarodna saradnja. U tom cilju Nacionalna direkcija za borbu protiv mafije i terorizma već mnogo godina postoji na međunarodnom planu kako bi uskladila aktivnosti sa različitim pravosudnim organima u drugim zemljama. Imamo sporazum o tesnoj saradnji sa pravosudnim
pravosudnim organima Srbije, sa kojima smo u stalnom kontaktu. Razmenjujemo informacije radi što tešnje saradnje, jer dobro znamo da je balkanski prostor veoma osetljiv i delikatan kada je u pitanju transnacionalni kriminal. Imamo sporazume i sa mnogim drugim pravosudnim organima u drugim državama i verujemo u međunarodnu saradnju. Takođe verujemo da je potrebna saradnja i kada je u pitanju oduzimanje imovine stečene nelegalnim putem. Nije dovoljno izvesti pred lice pravde odgovorne za mafijaške aktivnosti i terorizam. Treba udariti na njihovo ilegalno stečeno bogatstvo. Treba im konfiskovati imovinu i vratiti je zajednici. To je po mom mišljenju pobedničko oružje. Diciamo, il contrasto alle mafie in Italia. Borba protiv mafije u Italiji imala je velike rezultate. Na primjer, Cosa Nostra na Siciliji je desetkovana. Napuljska mafija Camorra, zahvaljujući napornom radu tužilaštva i organa reda, pretrpela je velike gubitke, a njeni najveći bosovi su u zatvoru. Nažalost, činjenica je da su ovakve kriminalne organizacije vrlo sposobne da se regenerišu, da ponovo stvore kriminalno tkivo. Zato se najčešće pojavljuju tamo gde zakonodavstvo nije dovoljno profilisano za borbu protiv mafije, pa se njihov kriminal često preliva u inostranstvo. Tako smo imali slučaj Ndrangete u Nemačkoj, a imamo različite forme kriminala tog tipa i na Balkanu i u Srbiji. Oni pronalaze mesta gde zakoni nisu u dovoljnoj meri primenjeni u borbi protiv organizovanog kriminala, ali i mesta gde je unosno baviti se mafijaškim aktivnostima poput bogatih zemalja kao što je Nemačka. Ono na što upozoravaju italijanski borci protiv mafije jeste da se kriminalci još uvek mnogo brže i efikasnije organizuju na međunarodnom nivou nego što to uspevaju državni organi ili organi Evropske unije. Verujem da srećom već nekoliko godina u Evropi raste svest da borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala mora da bude zasnovana na tesnoj međunarodnoj saradnji zemalja koje imaju taj problem. Ali potrebno je vreme da se ta svest pretvori u efikasna sredstva borbe protiv organizovanog kriminala. Nažalost, pravosudni sistemi nisu harmonizovani kao što bi trebalo da budu da bi se na izazove odgovorilo na adekvatan način. Put je još dug do pravosudne harmonizacije. Mislim, na primjer, na instituciju Evropskog javnog tužioca. To je institucija predviđena Lisabonskim ugovorom o formiranju Evropske unije i koja je uvedena da bi se suprotstavilo krivičnim delima koje ugrožavaju ekonomsko-finansijske interese zemalja Evropske unije. Ta institucija koja je, ponavljam, predviđena Lisabonskim ugovorom, u ovom trenutku ima poteškoća da bude prihvaćena u svim zemljama članicama Evropske unije. Jer sada kada se govori o pravosudnoj konstrukciji te institucije, izlaze na videlo različite orijentacije raznih evropskih zemalja. Bojim se da će put te institucije, koju smatram suštinskom, biti zakomplikovan ukoliko se ti otpori ne prevaziđu. Mora da se prevaziđe princip ljubomore državne suverenosti pojedinih država u krivičnoj materiji. Ako države ne prepuste Evropskoj uniji suverenost u krivičnoj materiji, verovatno će borba protiv organizovanog kriminala trajati nekoliko godina duže i bit će samo delimično efikasna. Potrebu da se borba protiv mafije internacionalizuje povremeno dramatizuju događaji poput onog iz avgusta 2007. godine, kada je Ndrangheta, mafija iz italijanske provincije Kalabrije, ubila 6 svojih članova u nemačkom gradu Duisburgu. Istraga koju je povela nemačka policija otkrila je da Ndrangheta ima veliki broj nekretnina u tom gradu, kao i da lokalnim vlasnicima radnji i restorana naplaćuje reket. È chiaro che fu per noi italiani in Germania, ma anche per i tedeschi, uno shock. Za nas Italijane u Nemačkoj, ali i za Nemce, to je bio veliki šok. Otkriće da je organizacija koja vodi poreklo iz jednog malog sela na jugu Italije sa takvom nasilnošću delovala u srcu Evrope, u jednom malom nemačkom gradu, za sve nas je bilo šokantno. Zapitali smo se kako je jedna lokalna kriminalna organizacija uspela da izvede tako nešto daleko od granica svoje teritorije. Shvatili smo da to ne sme da se dešava. Ako mafija deluje na međunarodnom nivou, i organizovana borba protiv mafije mora isto to da čini. Ne želeći da čeka da se državni organi internacionalizuju, jedan broj organizacija civilnog društva odvažio se na sopstvenu akciju. The perception of the European citizens is that mafia is an Italian problem. Mnogi ljudi u Evropi reći će vam da smatraju da je mafija samo italijanski problem. Nije istina. Kad malo bolje pogledate, daleko od toga da mi imamo monopol. U Evropi postoji mnogo grupa organizovanog kriminala. Pored italijanskih, postoji i kineska, arapska, ruska, srpska, kosovska, albanska, bugarska, turska, nigerijska mafija.
Europol je procenio da u Evropi postoji 3600 organizovanih kriminalnih grupa, od kojih polovina ima atribute mafije, što znači da imaju sposobnost da utiču na politiku, na procese donošenja odluka. Zato mi pokušavamo da lobiramo i kod institucija Evropske unije i ima i rezultata. U aprilu 2014. godine usvojena je direktiva Evropske komisije o zapleni kriminalom stečene imovine. Usvojili su je Evropski parlament i Savet. Uz pomoć nekoliko organizacija, uključujući i Transparency International, uspeli smo da ubedimo poslanike Evropskog parlamenta da uspostavi parlamentarnu grupu za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Takve aktivnosti su važne, jer mafija je, kao što znamo, globalni problem, pa i borba protiv nje mora biti globalna. U samoj Italiji već godinama je poznat građanski pokret Addio Pizzo ili Zbogom reketu. Grupe preduzetnika iz pojedinih gradova zajednički su počeli da odbijaju plaćanje reketa i da na izloge svojih lokala lepe nalepnice na kojima piše da je to lokal koji odbija da plaća reket. Iskustvo je pokazalo da su građani podržali te privrednike, a da su se mafijaši povukli ne želeći da napadaju veliki broj ljudi i tako izazivaju organe reda. Posle događaja u Duisburgu, poslanica i članica Italijanske parlamentarne komisije za borbu protiv mafije ponovila je akciju u Nemačkoj. Ideja te akcije bila je onaj koji plaća reket mafiji je čovek bez dostojanstva. Ne možemo da prihvatimo da mafija rukovodi našim društvom. To je trebalo da bude akcija svih građana na nivou celog društva. Prema modelu Addio Pizzo stvorili smo sličan model u kojem bi mali preduzetnici, vlasnici restorana i ugostiteljskih objekata rekli ne mafiji. Ako nam neko zatraži da platimo reket ili ako nas primora da nekoga zaposlimo, a oni se služe i tim sredstvima, ili ako nas primora da kupujemo proizvode kriminalnog porekla, mi ćemo to odbiti i glasno ćemo to reći. Na našim lokalima i objektima stavit ćemo natpis onaj koji plaća reket je osoba bez dostojanstva. Reći ćemo ne mafiji. Po modelu tog iskustva i te ideje koja se rodila na Siciliji pre 10 godina, realizovali smo sličnu inicijativu i u Nemačkoj protiv mafije. Vlasnici restorana i lokala stavljali su natpise o odbijanju saradnje s mafijom. Nekoliko meseci nakon te inicijative, o kojoj smo obaveštavali javnost preko medija, pokazali su se rezultati. Više od 100 preduzetnika nas je poslušalo. U Berlinu, nekoliko stotina kilometara daleko od Duisburga, zaista se pojavio zahtev za plaćanjem reketa. Dvojica naoružanih pripadnika napuljske mafije Camorre tražila su od vlasnika nekoliko restorana novac i pretila im. Zapalili su i automobil jednog od vlasnika koji je odbio to da učini. Ali zahvaljujući akciji koju smo mi sproveli, imali su hrabrost da to prijave. Zajednički smo otišli u policiju i prijavili tu dvojicu mafijaša, a nemačka policija je uspela da ih uhapsi. To je bio dokaz da i civilno društvo ume da ispolji odlučnost. Snage reda ne bi uspele da reaguju same. Posle samo 2 sedmice dvojice iznuđivača su uhapšena. To se dogodilo pre svega zahvaljujući činjenici što je tako veliki broj vlasnika restorana imao hrabrosti da odbije poslušnost mafiji, ali i zahvaljujući saradnji civilnog društva i snaga reda. Da bi građani učestvovali u takvim akcijama, potrebno je da im se probudi građanska svest. U tom cilju nevladine organizacije sklopile su sporazum sa obrazovnim ustanovama, najčešće srednjim školama, da deci objašnjavaju šta je dužnost građana i zašto treba da se bore protiv kriminala. Libera has made a number of protocols with schools and universities. Želimo da od malih nogu deci objasnimo šta je to društvena odgovornost, jer to je borba protiv mafije. Odbrana naših prava. Ustav je najmoćnije oružje protiv mafije i svi građani moraju da ga održavaju tako što će braniti svoja ustavna prava, protiv kojih se mafijaško alternativno društveno rukovodstvo bori. Pravo da svaki građanin slobodno glasa, slobodno se zapošljava ili otvara svoju firmu, a da ne mora nekome da plati da bi radio. Prava da uživa zdravstvenu zaštitu i živi u čistoj sredini. Jer nije mafija skup malih Sicilijanaca sa velikim šeširom i mantilima, Kopolini, sicilijanski vrtovi sa magarcem i sve te romansirane predstave. To je dobro za film, a u stvarnosti je nešto sasvim drugo. U stvarnosti su milijarde dolara koje plutuje na tržištu i oko kojih se lome finansijski interesi, ko će ih uzeti i zašto će ih upotrebiti. Mogu da odu na luksuznu vilu mafijaša ili opremu u domu zdravlja. Pritom, oni koji bi hteli vilu smatraju da imaju pravo da upotrebe nasilje, da eliminišu sve koji im se usprotive.
who is against. U sklopu svojih napora da se borba protiv organizovanog kriminala internacionalizuje, Italija je u proteklom periodu pomagala i Srbiji da se uključi u nju. This is perhaps the thing I'm most proud of. Od čitavog svog mandata ovde u Srbiji najponosniji sam na saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala. Svi znamo da je Italija vodeći ekonomski partner Srbije, ali ipak je borba protiv mafije ono što bi stari Rimljani nazvali non plus ultra, dakle nešto od čega nema ništa bolje. Vi ste napravili zakon o borbi protiv organizovanog kriminala koji je zasnovan na našem. Na našim iskustvima se zasnivaju i zakoni o oduzimanju imovine stečene kriminalom kao izmene zakona o krivičnom postupku i uslovima za zatvaranje osoba osuđenih za organizovani kriminal. Bili ste u Nacionalnoj antimafijskoj direkciji. Ona je mnogo pomogla Srbiji. Donirala je softver koji košta 100.000, pa možda i milione evra, a koji vašim tužiocima i sudijama omogućava da ukrštaju podatke iz krivičnih istraga i platnog prometa, odnosno kretanja novca. Sada će Italija izdvojiti i dodatna sredstva kako bi taj softver postao dostupan i lokalnim tužiocima. A zašto je to potrebno? Zato što je Giovanni Falcone rekao da protiv organizovanog kriminala možete da se borite samo ako ste još bolje organizovani od njega. Kriminalci vrlo lako pronalaze kanale i stvaraju međunarodne saveze. Moramo i mi to da radimo. Kada govorimo o Srbiji u evropskom kontekstu, cilj integracije je da i vi budete u stanju da bar podjednako lako, kao i kriminalci, ostvarujete međunarodne kontakte i sarađujete sa drugima. Ja sam optimista zato što se napredak ne može zaustaviti. Od nastanka ljudske vrste ona je uspevala da poboljša svoje uslove života. Naravno, nismo se uvek kretali istom brzinom. Nekad zastanemo, nekad se vratimo korak unazad, ali ipak na kraju ostvarimo napredak. Od septembra 1983. godine pominjanje reči mafija može da izazove različite reakcije. Na sastanku na kojem su prisustvovali građani srednje klase, obrazovani i dobri ljudi, čuo sam svašta te 1982. godine. To je samo sicilijanski pogled na svet. To je samo folklor. Mafija ne postoji. Godinu dana posle tog sastanka, mafija je proglašena krivičnim delom. Niko to prethodnog leta nije mogao ni da nasluti. Dakle, ipak se nešto dešava i ja mislim da ćemo na kraju ipak uspeti da ih oslabimo. So it is possible. It is possible. Niko u Italiji nije nam rekao da očekuje da će organizovani kriminal u potpunosti biti iskorenjen. On postoji još od drevnog Rima i izvesno je da će uvek postojati. Od borbe protiv mafije očekuje se da većini kriminalaca pošalje poruku da se legalno poslovanje mnogo više isplati, a najtvrdoglaviji da se proteraju u duboku ilegalu odakle ne mogu ni na koji način da utiču na javni život i život većine građana. Do sledeće epizode emisije Šta ja imam od toga, doviđenja.